Cek, 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 cek. Om Swastiastu, Fendi Hartawan. Salam kenal, Li. Suksemunita. Budi. Beli Budi. Halo, Swastiastu Beli Budi. Swastiastu, Adek. Mungkin umum niki panitia durung mempersilahkan. Sabar, numun sabar. Kang yang mau melajah niki, Adek. Melajah. Galah 5 lewat 10 menit yang jagi kawitin nge semeton. Nggih. Sadurung titiang ngwacen puisi ring rahinani mangkin. Lugrayang padewekan titiang. Nyih nayang ngangge. Aja bos mantan. Indek wastan titiang dewa putu sidirga putra. Tiang saking Sambangan Sukesade Buleleng Bali. Tiang sani mangkin kuliah ring Universitas Pendidikan Ganesha. Ring program studi bahasa Bali. Ring rahinani mangkin kocap rahine Saraswati. Titiang jagi ngwacen puisi. Acara puniki kawen tenang oleh stah Empu Kuturan. Sukseme ping banget aturang titiang. Sandukan sapun ngicen titiang kalah untuk ngwacen puisi puniki. Ibu bapak dosen stah Empu Kuturan sani baktinin titiang. Panitia stah Empu Kuturan sani wangiang titiang. Asa puning ketaler
pamiarsa dedane sinarang sami sane sayangang tiang. Ring lahinane becek puniki tiang jagi nguacen kalih puisi sane pertama sane mamurde sungkan tanpa getih. Punika tarian dek tiang pedidi sugre suhu sapunika taler sane kaping kalih puisi Mimi sane kekawi oleh Bapak Made Sangre. Mang nenten akeh titiang nyelanggalah nunas galah ring Facebook puniki tiang bacang kawiten kemanten nggih untuk puisi pertama sani mamude sungkan tan pegetih kekawian Dewa Putu Sudirga Putra. Sang surya masunar galang padang nyunarin jagat mang degalang nanging manah nenten jeliang sangkaning pabuat corona saning ranayang virus corona ngemademang jejah ring mana sungkan tan pegetih virus corona sanit ansinah kocap virus corona rauh saking Wuhan Cina sampunang lalinya gerage nunas ice majeng ring ide Sang Hyang Widiwase mangde ical virus corona nggih bawa nggih pendek nggih asapunika puisi sane pertama titiang sungkan tan pegetih nggih. Nggih semeton sinarang sami Putri Adelia Swastiastu Ade Indah sukseme pendidikan bahasa Bali Staf Pukuturan sukseme Om Swastiastu taler titiang ucapkan. Sane mangkin tiang jagi nguacen puisi sane kaping kalih. Inggih punika sane mamurde Mimi. Sadurung nyani titiang nunas ampuruping banget. Santukan ring rahinani mangkin titiang kari kondisi nenten becik. Mimi kekawian Bapak Made Sangre. Mangkin wow titiang uning sapunapi pisarat Mimi miara titiang saking kantun taluh sesampune tuto gulan Mimi ngarod sesambat megantung bok akate Mimi titiang ngeling titiang budal saking mepelalian babak belur kelur Mimi ngipih ngasap cendane
ngaksi tuhur mapasihin ngasih hasih uang ini titiang tang kajut nyerit ngipi gul-gul sarwa aeng mimi matangi kepupungan ngambil bawang tur mebasme mecangkriman ngantos semeng mimi durung boleh titiang yase mimi mati lar tan matulang malih ingo ratu bedare lu grayang memen titiang genah patut ring jagati wayah nggih punika titiang sanidi wau wajan puisi kalih puisi ini punika enten usan-usan titiang ngelungsur pinampuruping banget antuk keiwangan titiang redat kale mace kalih puisi ini puniki sekseme aturang titiang majang ring pamiarsa nggih santukan sampun titiang usan wajan puisi ini puniki titiang sinabantuk para mesanti Om Santi 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 Om. Dadah.